Reka mbasuhuze cyane bakunzi ba Mura TV. Uyu ni umwanya tuba tubagezaho amakuru atandukanye. Reka rero tubifurize weekend nziza abari mu mpande enye z'isi, haba mu majyaruguru y'u Rwanda naho ntago tubibagiwe amajyepfo, uburengerazuba, uburasirazuba ndetse n'aha mu mujyi wa Kigali. Reka rero tubabwire ngo kabisa mugire weekend nziza, Uwiteka akomeze kubana namwe muri byose. Rero hari byinshi biba bivugwa hirya no hino tugira ngo tubagezeho. Reka hagati aho ngaho mwibutse gukora subscribe ndetse ukore share, unadukomatinge muri comment aho hasi utubwire igitekerezo cyawe. Heritiye Luvumbu Nzinga ugiye gusoza ibihano bya Ferwafa yabonye ekipe yari yaremerewe na Perezida Kisekedi. Umukinnyi ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Heritiye Luvumbu Nzinga ugiye gusoza ibihano by'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yasinyiye ekipe ya Vita Club yari yasezeranijwe na perezida w'iki gihugu Felix Kisekedi. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nibwo Ferwafa yafashe umwanzuro wo guhagarika uyu mukinnyi wakiniraga ekipe ya Rayon Sport yamenyekanye cyane hano mu Rwanda, ifite abafana abenshi, aho yari yahagaritswe mu gihe cy'amezi atandatu atagaragara mu bikorwa byose bifite aho bihuriye n'umupira w'amaguru, bitewe n'uko yari yivanze mu bikorwa bya politiki n'ibyo umupira w'amaguru, ibintu bisanzwe ari umuziro ubusanzwe bihanwa n'amategeko. Nyuma yo gukora iki gikorwa ndetse akanafatirwa ibihano, yasubiye iwabo muri Kongo, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yakirwa na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Kisekedi, aho yamukoze mu ntoki amushimira. Mu kiganiro n'itangazamakuru rero yaje no kuvuga ko yasabye Mamadou Diaby uyobora Vita Club kuzasinyisha Heritiye Luvumbu Nzinga. Ati naramubwiye, uwo ni perezida wa Vita, aha nimumakanire, nibiba ngombwa ko ari nge uzajya mwishyura nzishyura, niba ari leta kandi igomba kwishyura icyo cyo si kibazo. Luvumbu ugomba kumuha umwanya muri Vita Club. Ibyo kuba imyanya yose yuzuye simbizi, sishaka no kubimenya. Ntimugire rero impungenge ku birebana n'akazi Luvumbu aragafite. Mu gihe hakibura amezi abiri ngo ibihano bye birangire, ejo uyu mukinnyi yasinyiye ekipe ya Vita Club yo mu murwa mukuru Kinshasa nk'uko yari yarabyemerewe. Heritiye Luvumbu Nzinga yayisinye amasezerano azamugeza muri 2026. Ntabwo ari ubwa mbere agiye gukinira Vita Club, kuko guhera muri 2014 kugeza 2017 yari umukinnyi wayo. Luvumbu yakiniye Rayon Sport muri 2021, aza kuyisohokamo yerekeza muri Angola. Yongera kuza rero muri Rayon Sport hagati y'umwaka wa 2022 na 2023, batwarana igikombe cy'amahoro cya 2023. Ngayo rero nguko nuko biba byifashe. Andi makuru agezweho, Man U na Tottenham kuri Jonathan David Wolf irashaka Maxi Kirman. Ni byinshi rero, ni byinshi birimo kugenda
bivugwa hirya no hino. Reka dukomeze kwifuriza kugubwa neza. Amakuru yacu n'ibisanzwe nakagaruka, utarakora subscribe aho hasi dutera inkunga ukanda subscribe kandi ukazogera kugira notification zose zigeze zikujyaho buri uko hagezeho video kuri YouTube channel yacu, maze dukomeze twibanire mu nkuru zigiye zitandukanye. Nge mwumvaga ni Gift Mura, turabakunda cyane muri abantu bacu. Ciao ciao.